Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya munani ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu yo muri iri joro ryo kw'igenekerezo rya munani ndababwira ko ibintu byakomeye cyane mu Minembwe urugamba rwambikanye mu buryo bukomeye. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kurwana urugamba rukomeye. Imirwano irimo kubica bigacika ndetse santere ya Minembwe yamaze kugotwa. Ndasubiramwo, kugeza muri iri joro ryo kw'igenekerezo rya munani rishira igenekerezo rya 9, santere ya Minembwe yamaze kugotwa. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi baravuga yuko bagomba gucakira agace ka Minembwe santere, haba ku neza cyangwa ku nabi, ngo bagomba kugafata rwose. Abarwanyi batwirwaneho nabo bamaramaje, barimo kurwana intambara ikomeye cyane mu Minembwe. Iby'iyi mirwano ndetse n'uko byagenze uyu munsi byose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turagaruka ku nkuru ikomeye cyane. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri mu icuraburindi. Ndasubiramwo, ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyongeye kujya mu icuraburindi. Ikoranabuhanga riyobora indege ryongeye kuyobywa. Muri kano kanya turiko turavugana, indege ntabwo zirimo kubasha kugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Biravugwa yuko ikoranabuhanga ryo ku kibuga cy'indege ryamaze kuvangirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abajejwe ikibuga cy'indege cya Bujumbura baravuga yuko ibitero bikomeye by'ikoranabuhanga byamaze kwinjirira ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Za GPS ntabwo zirimo gukora. Amakuru yizewe aremeza yuko ibitero by'ikoranabuhanga byamaze guhagarika ibikorwa byo ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni ibintu bikomeye cyane rero mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose ko nyuma ya bino bitero by'ikoranabuhanga abarwanyi ba M23 baba bashaka kugaba ibitero noneho bya za misile ndetse n'amabombe akomeye cyane ashobora kwibasira ikibuga cy'indege cya Bujumbura nk'uko byagenze ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikoreshwa n'igisirikare cya Kongo ndetse n'u Burundi mu kugaba ibitero muri Kivu y'Epfo. Intare za Sarambwe zatanze gasopo. Nyamara ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 7 ndetse n'uyu munsi kw'igenekerezo rya 8, indege za Kongo ndetse n'indege z'abarundi zahagurukiye ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye maze zijya kurasa amabombe mu gace ka Fizi, ndetse amabombe yandi yaguye mu kibaya cya Rusizi. Intare za Sarambwe rero zarakaye, ndetse bwana Koloneye Nanga urongoye AFC yatanze gasopo ku gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba rero ko ibitero bikomeye cyane byaba bigiye kwibasira ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Muri kano kanya turimo kuvugana hari ibitero by'ikoranabuhanga byamaze kwangiza imirimo yo ku kibuga cy'indege. Indege ntabwo zirimo kubasha guhaguruka cyangwa se kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Muri iyi minsi icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera ndetse birimo kwibonekeza ko intambara yabigiye kwinjira mu Burundi. Ese koko M23 yabifite umugambi wo kurasa ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura? Ese General Neva wewe arimo kubikora kwiki? Ibi byose rero turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza irya nino muri Kongo turebe uko ibintu byiriwe byifashe.
turaza no kugaruka ku makuru akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ntucikwe rero, ntujye kure. Niba utarakanda kuri subscribe, ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangize abandi aya makuru yacu. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mbonesha kure yonyine mwaronkaho aya makuru yizewe. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mukunda amakuru kuri Iyakure Official, ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko nari mpejeje kubibabwira, mu gihugu cy'u Burundi ibintu byayangaye, ibintu byonyutse. Ubwoba ni bwose mu gisirikare cy'u Burundi. Hari ubwoba ko M23 yabigiye gutangiza ibitero bikomeye cyane byakwibasira ikibuga cy'indege i Bujumbura. Ni ikibuga gikomeye cyane cyonyine kiri mu Burundi. Ni ikibuga cyitiriwe umuhisi Melchior Ndadaye. Iki kibuga cy'indege ubwoba ni bwose ko intare za Sarambwe zakigabaho ibitero bikomeye. No kubera iki rero M23 yagaba ibitero ku kibuga cy'indege i Bujumbura? Ni impamvu imwe yonyine. Iki kibuga cy'indege gikoreshwa n'igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu guhagurutsa indege zijya kurasa ku barwanyi ba M23 muri Kongo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Iki kibuga gikoreshwa nka bazariyeri. Igihugu cya Kongo kirwana n'abarwanyi ba M23. Abarundi nabo bagiye kurwana muri Kongo, ariko noneho abarundi bararenga bagakoresha ikibuga cy'indege i Bujumbura, maze indege za Kongo zigahaguruka mu Burundi zikajya kurasa abasivile ndetse na M23 mu gihugu cyabo cya Kongo. M23 ikavuga yuko itazabyihanganira na gato. Muri iyi minsi ibitero byo mu kirere byariyongereye cyane muri Kivu y'Epfo. Indege nyinshi zahagurukaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Izi ndege zamaze guhagarikwa. Za drone nyinshi cyane zavaga Kisangani M23 yamaze kuzitwika. Ndetse n'ikigo cyahagurukiragamo izi drone, intare za Sarambwe zaragitwitse. Indege za Kongo zari ziri ku kibuga cy'indege Kisangani zarangijwe mu buryo bukomeye. Ibingibi rero byatumye igisirikare cya Kongo gicika intege cyane, kubera yuko indege zabo zari Kisangani M23 yarazitwitse, ndetse n'ibikorwa remezo byatumaga izi ndege zihaguruka byose M23 yarabitwitse. Nyuma yaho M23 igabye ibitero bikomeye cyane Kisangani, yasohoye amatangazo akomeye. M23 yigambye biriya bitero ndetse itanga gasopo ku gisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi. Ivuga yuko ibitero by'indege byose birimo kwibasira ibirindiro byabo bazabisanga ku isoko yabyo bakabisenya. Ibingibi bivuze yuko M23 yabirimo gutegura ibitero bikomeye cyane byo gusenya ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ndetse amakuru yizewe aremeza yuko igisirikare cy'u Burundi n'ubutegetsi bwa Gitega barimo kudagadwa. Ubwoba ni bwose. Igisirikare cy'u Burundi kirabibona neza ko mu gihe kino kibuga cy'indege kirimo gukoreshwa, maze bagahagurutsa indege zikajya kurasa muri Kongo, nta kabuza ngo M23 nayo ifite uburenganzira bwo kurasa ku kibuga cy'indege. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 7 ndetse n'igenekerezo rya 8 uyu munsi, ibitero bikomeye cyane by'indege zahagurukiye ku kibuga cy'indege i Bujumbura byibasiye ikibaya cya Rusizi, ndetse izindi ndege zarashe muri teritwari ya Fizi. Ibingibi rero ngo ni agasomborotso gakomeye.
intare za Sarambwe zarakaye, ndetse muri kano kanya turimo kuvugana ndabamenyesha ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyamaze kugabwaho ibitero bikomeye. Ikibuga cy'indege cyagabweho ibitero by'ikoranabuhanga. Indege ntabwo zirimo kugwa ku kibuga cy'indege, ndetse n'ikoranabuhanga ryose ku kibuga cy'indege ryamaze kwinjirirwa. Birakekwa ko abarwanyi ba M23 aribo bagabye bino bitero bikomeye cyane by'ikoranabuhanga. Muri kano kanya turimo kuvugana, muri iri joro ryo ku igenekerezo rya 8 rishyira igenekerezo rya 9, nta ndege n'imwe irimo kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ikoranabuhanga ryamaze kwinjirirwa. Hari ibitero bikomeye cyane byamaze kugera ku kibuga cy'indege. Ntabwo indege zabasha kugwa kuri kino kibuga, ndetse n'ikoranabuhanga rya GPS naryo ntabwo ririmo gukora ku kibuga cy'indege. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Abajejwe ikibuga cy'indege bavuga yuko umutekano w'indege utizewe i Bujumbura. Nta ndege n'imwe ishobora kugwa i Bujumbura. Ibintu byayangaye rwose. Nk'uko natangiye mbibabwira mu mpfunyapfunyo, muri kano kanya turimo kuvugana, ikibuga cy'indege cyagabweho igitero gikomeye. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyamaze kujya mu icuraburindi rikomeye. Icuraburindi ni ryose ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse hari ubwoba ko bino bitero by'ikoranabuhanga byakurikirwa noneho n'ibitero bya nyabyo bya za drone cyangwa se za misile. Hari ubwoba ko za misile zishobora gukubita ikibuga cy'indege. Abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko abakomando kabuhariwe bo mu itsinda ririnda umukuru w'igihugu ndetse n'ababandi barwana aho rukomeye aribo barimo gucungera umutekano ku kibuga cy'indege. Bano bakomando biteguye ko umunota ku wundi bashobora guhangana n'ibitero by'indege za drone z'abarwanyi ba M23 nk'uko byagenze ku kibuga cy'indege Ikisangani. Muri kano kanya munyemerere amakuru yacu tuyakomereze mu Minembwe. Ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane. Uyu munsi habaye imirwano ikomeye. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo biravuga yuko imirwano y'uyu munsi yaguyemo abasirikare benshi cyane ba Kongo ndetse n'abarundi. Ni imirwano y'injyana muntu. Nubwo ariko abarundi ndetse na Kongo batakaje abasirikare benshi, ntabwo bigeze basubira inyuma ku rubuga rw'intambara. Imirwano iracyakomeye cyane mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo kirimo kwigamba kivuga yuko cyamaze kugota santere ya Minembwe, ndetse Kongo ikavuga yuko ku munsi w'ejo rwose ngo izaba yamaze gukora isuku ndetse yamaze kwirukana abarwanyi batwirwaneho muri santere ya Minembwe. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko santere ya Minembwe cyamaze kuyicakira, nyamara ntabwo ari byo rwose. Imisozi ikikije santere ya Minembwe irimo kuberamo imirwano ikomeye, ariko ntabwo abasirikare ba Kongo bari binjira muri santere ya Minembwe. Oya rwose, nta musirikare wa Kongo wari winjira muri santere ya Minembwe. Amakuru yizewe amaze kungeraho muri kano kanya aremeza neza ko abarwanyi batwirwaneho aribo barimo kugenzura isantere ya Minembwe. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye kuri rigenekerezo rya 8, igisirikare cya Kongo kiriwe kigamba intsinzi, ndetse muri iyi minsi igisirikare cya Kongo kivuga yuko kirimo kwigarurira ibice byinshi. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo ndetse n'abanyapolitike bakomeye muri Kongo bose barimo kuvuga yuko FARDC ihagaze neza ku rubuga rw'intambara, ndetse ngo FARDC irimo kugenda yegukana intsinzi. Nyamara ndabamenyesha ko imirwano irimo kubica bigacika. Nta gice na kimwe cy'ingenzi FARDC yari yafata. FARDC yigambaga yuko yafashe agace ka Puwezero,
nyamara ndabamenyesha ko agace ka Puwezero, intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu barimo kukagenzura mu buryo bwuzuye. Agace ka Puwezero karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Twirwaneho, ntabwo FARDC irimo kugenzura kariya gace. Ibirimo gutangazwa byose n'igisirikare cya Kongo ndetse n'ibimenyesha amakuru byegamiye kuri Kinshasa ntabwo ari byo rwose. Abarwanyi ba Twirwaneho barimo kugenzura Minembwe ndetse barimo kugenzura agace ka Puwezero. Gusa imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri biriya bice.